mina but Matsakisa TKZ. A ku ri na kulukumba un'wanyana a ri ka interview ya manager, so luya a n'wi interviewer a ku eka yena hi ku munhu lonkulu ni to ku vutisa ti-question tinharhu ntsena, swivutiso swinharhu ntsena, hayi ti-question, swivutiso swinharhu ntsena. Yo sungula mara ti-question ta kona a ti nga yelani na post liya ya manager. Se liya yo sungula question yi ku kambela mi ni byela mi ni byela leswaku thyaka ra huku hi Xitsonga ri vuriwa yini? Damana hlamula ku i matlotlo. There you go. Lexa vumbirhi xi ta xiku xana thyaka ra tihomu ri vuriwa yini? Ele simple vulongo. There you go. Se liya yo hetisela hi leyi nga tata yi ta n'wi hi mahloko. Se va ku kulukumba wa mina ni kombela mi byela vito ra president ya Nigeria yi vuriwa mani? Le kun'wana na sungula ku dya meno. A ni ri tivi vito ra president ya Nigeria, mi ta ni khomela kulukumba wa mina. So hi loko luya wa interview a ku timhaka ta nkoka not timhaka ta nkoka, hi loko a ku hi lero n'wina timhaka ta nkoka loko swi ta hala ka timhaka ta nkoka loko swi ta hala ka timhaka ta nkoka a mi tivi nchumu. Lexi mi xi tivaku i thyaka ra tihomu ntsena. Ever since ugogo wami andishaya ngine 5 years, namanje angisamkhulumisa. Ngoba yena so shonile.